Bunun alaç, je olsa bundan kutuluğunun yoldoru kanday dese, eğer de bir tuğan siz Kur'an okuyalı bilseniz, birinci Kur'an'dan burun daharat alıp usul alan hareket kılış gerek. Usuldu, tol boy daharat menen жүрген hareket kılış gerek. Bu birinci daharası. Antkelse kim daharatı yok, usulu yok жүрө turgan bolsa, oşol adamlara jin şeytan oңой берет. Oңой subhanallah jananda берем. Usul daharat ayba көңүл boş gerek. Ekincisi, namazga, 5 mal namazga beken bolup başlaş gerek. Erteң менен 1 mal, 2 mal emas, 5 mal namazga turuş gerek. Sıyıkırdan kutulam deseniz. Men bul жерде молдоsu yok kutuluş жөнүндө айтып атам. 5 mal namazga. Har bir 5 mal namazda namazdan keyin, bagımdattan keyin 3 joldan kul huvalloh'ты 3 jolu, Falak'tı 3 jolu, Nas'tı 3 jolu okugula. Peşin namazında, asır namazında, yani kuptan namazda 1 joldan okugula. Bagımdat menen Şam'da 3 joldan okuğunuzda. Oşol nerseni tınbay kılыңızda. Har bir namazdan keyin. Esnep aladasыздар mı? Onu estegilер. Бұл эмне үчүн айтып берип атам? Анткени эгерде ушундай bir симптом менен bir досторуна, bir туугана, аялына, балаңа ушундай аткан болсо силер айтышыңар керек ушуну. Момундай кылчы, мен уккам сабактан дейсиз. Же болбосо эгер ким сабакты туура түшүнүп алсаңыз, анда иншалла бул үммөт кежиге киресиз дагы, ошол жерден түшүндүрүп. Кара сыйкырдын белгисин чыгарат иншалла. Кара. Андан кийин, намаздан кийин садака берип башла. 10 сом болсун, 10 дейм. Бирок ниетиңде Аллахын ушу сыйкырдан, кара дубадан мени куткарсын деп белгиле. Көргөзүп бер, көрсөтпөй бер, садаканы аябай көп. Күйгүзөт кадимгидей. Ар бириңиздер ушуга көңүл буруңуздар. Иншалла ушунун себебине Кудайым буйрса аяп кетсе Кудай кааласа. 4-чүсү. Куранды окугун. Дегеним, канча сүрө билсең, ошону оку. Эгерде жөн эле мындай эле арабча билбесең, азыр сонун китептер чыккан, транскрипциясы менен. Орус тамгасы, транскрипция деген арабча жазууну эле орусча жазып койгон. Ошону аласыздар деле, отуруп эжелеп болсо да окуyor. Алхамдулиллахи роббил аламин десең да оку. Көп окуш керек.